TV ngwatani ya mukamba muthenyani wa umuthi ni ituku imwe ya mwei wa Disemba, mwei wa mwisho wa mwaka ni wa 2022 na ende ni siavika saa 3:30 saa cia va Kenya na ine ngomanithia Mauvoo alameke kiende ni wa maundu ma uti, Mauvoo ma ukui, Mauvoo ma kisomo, Mauvoo ma uteti na Mauvoo ma sporti. Nita wa Steven MUEMA na ende ni na Sharon Dinda ayunengelelia Mauvoo kwanzia meko na yu ane MUEMA alatukumbanisi. Alatukumbanisye ni vamwe na kinandu cha CDF ni cha siokethia ambunge asina Kenya unimatana MCA mama kuweni ni mavitukithia kinandu cha uthukumi kwa MCA kaunti ni Jackson Ndaka asia musukumano bungeni ya Masaku ni wa kusunga mali ya county na kwa ilio thukumi. Na mbunge amwe ni maliana na kinandu cha Hustler Fund kila kinabingwiwe muthenyani wa iyo ni musumbi Dr. William Ruto. Vilingi wa Mauvoo Naindi tuatiende na metandao ya mekumu kanilia @mutongo TVKE director MUEMA #Vilingi wa Mauvoo. Hizi ni kusala mutandao ni wa Twitter, Facebook ni mutongo TV ili tatu kende mwitano wa mbisi na ndeto TV ndini wa otomani mkui na unit kwa mbisi na Mauvoo makoneti kisomo itina wa kulia nilwa kwa evinda uni odhaine kana junior secondary ikethe wa skulu ni wa musingi pala amanyiwa ma grade 7, 8 na 9 makaende ya kusomea skulu ni siya musingi onetina kuweka mutiani wa grade 6 wa KPSEA orawuyovo mutiani wa KPSEA wa grade 6 ndukethe wa kumandhia amanyiwa imanisiyosia junior secondary indi ukatumeka kumanya undu amanyiwa maende ki masomo na kutelesya ene yaneke bathukanio muvene wa kisomo kosa matambia alama ili itene kenda kwa ili kisomo na indi Josephat wa Musimbi no kutwambisa junior secondary alani amanyiwa alama neki mutiani wa Kenya Primary School Education Assessment kana KPSE yuma kethia wa makito kuma skulu ni mamusingi uni kuyanana na ripoti kuma muviani wa ofisini wa musumbi na alama kwa atilile muvea wa kwa ilia maundu makisomo. Ndini wa ripoti ilaivikiwe musumbi William Ruto kwi umundi vomani nene ya musumbi musini wa ilovi iyonania kana mutiani usu amanyiwa grade 6 manekie wa KPSE uthithi wa uimalicha amanyiwa ndini wa kiwango chumelekele cha junior secondary. To provide for this 100% transition, every primary school should have a secondary school. Even in the 844 system, that would be where we would actually be going. That's where we would be going. Because the reason why we have been having a secondary school, one secondary school, for every so many primary schools is because some numbers fell off, you know? Some numbers fell off. But if we are transiting majority, you know, the minimum it should be is that for every primary school, for every 2, you must have a secondary school. Lipoti yesu ingineelesya kana KPSE thithi wa thithuima undu kisomo cha CBC kiendeye na kunenga na mawendekethyo alama ile kuendeya kwikwa thini wa CBC. My own kids go to the government system, the education system that I preside over. If I cannot trust my children with the system that I am presiding over, why should anybody else do? You know, you cannot be a parent in a different system and you pretend to be a leader in a system that you have no faith in, you know? So that's what is pushing this conversation. I'm just a parent here now, having a conversation with you about my daughter's education, you know? And I really want to know where this is going. Ripoti yesu ingi iyonania mivia yonthe ya kisomo va Kenya ni kuendeka ithukume kwa vamwe kuhete wailu wa CBC yanya ya mbeyu inengwa alimu grade 7 alama kethia wa maisomethia amanyi wasu ma junior secondary. We must
to the extent possible, make education cheaper. The moment you move the place where the kids are going to be farther than the primary, you're already making it more expensive. Yeah? And you're already working against the transition. You know? And because the whole concept is to make education affordable. Yeah? Affordable. And the affordability of education, even as we were pushing, is we should have more day schools because day schools are affordable. Ripoti yesu ingine yonania nundu wa kwa ilia nzianzao ya kisomo mainyiva alimu 300 nimekongelwa ni serikali vaivikiwa mwai wa mbe mwakani usu ukite wa 2023. Ripoti ya kutoa kanenganwe mwai wa katano o mwaka usu ukite. Josephat Musiemi, Vilingi wa Mauvoo. Ni muvia Josephat Musiemi na ende tuithi kwa Benjamin Mwaka tunananisie o maundu ma kisomo yumeme na undu wa kutania mayambesi othiumo wa sikoko ya kisimisi itina serikali kwetikila kwa mbesa na kuthukumithia kwa kinando cha CDF cha iliombunge muvia wa kinando vaniwe kwa ya silingi bilioni 44 katuno nyanya kwa kinando ki tupikia Disemba matuku nyanya itina wabisi wa munene wa miao kuta serikali kana kinando ki ni kimene sa kimeo ndini wa muthenya uwa muthia wa sikalosia mbunge ayumbe nimethe wana kivoloa kiito kubitukithia masitu ma minister ateneka na kubitukithia livoti ya komiti ya maundu ma miao ile na kunikila maunyungu nisio ilwa mituo ya makomishona anama IEBC na ndi mwandiki wa Mauvoo kuma kisioni cha Ilovi Benjamin Mwaka umundi ni watu ndila miako ni ya mbunge na ni watu nenga livoti ino. Ayumbe yuno menuke sikukuu ya kisimisi na utanu mauthione mbesa cia NGCDF nizukira matuku kenda mamwayo itina wakaumuvyo wa miaka uta kwiwika ni serikali. Oni speaker wa mbunge kati Moses Wetangula. The National Treasury and Economic Planning confirms that it will commence disbursement to the NGCDF by tranches of 2 billion on a weekly basis with effect from 9th December 2022, and will have disbursed a total of 44.289 billion by the 23rd week of disbursement. Mbesa hii ni siadhali kwetina wa mweneno wa miao Justin Muturi kuta minister wa kinandu Professor Juguna Ndungu kana waliolo wa NGCDF wa mwaka wa 2015 ni musioki uthukumi na wina nzio na imwe thi ute na miao. That the NGCDF Act of 2015 has itself not been expressly declared unconstitutional despite the observations by the Supreme Court. Based on the foregoing guidance, the Attorney General has therefore advised that the NGCDF Act of 2015 technically remains in force until such express declaration is formally made by the High Court or other superior courts as may be seized of the matter on appeal. Besa hii kwa vanene yusi nenga hayumbe mwama wa kuyumbanya hundu wa kuivia maniwa inge fees ndino wa tamu ambe mwaka ukite na madhie halama na hivyo ndino wa tamu dhelile mbe wa silingi bilioni 44 katuno nana siye kwa tuwa kunenga no kwa kinanduki ndino wa chuma kimwecho ukite. Credit kilani kinene tukinenga mwei ndwe kawe laisi wa CDF na bado ndo nathela bado tuyo kotini. Lawyers maitu alama ayumbe tui kotini kwa chaku meonde makwatene matenda umanamazi miona mamindo nikana tutete mwenende kila tuenda acho nila yeta wali leave ya tutonaenda tutona ulilizi wa mbesa na tui diodho kuma mwenende kwa ndienda nasie credit shuke kwa mheshimiwa Mule wola kwa nailo tethia inatethisi gakoni simu yakwa andu alame ongulia siana si somata yani andu alame katika kibindu yolwa medo amesi kila mwaka bembeza si umaye ofisini wakawaya ite kulyo beza ila inge no sito na makulyo no siuke kanaika mauka lakini mundu wa mwala we kusomethia ni wedo aesi kila mwaka bembeza si umaye ofisini wakawaya aita budget yake atala ati later isu ti mundu sino lazima akedwe na makulyo mainge ACDF ya betangwa na mumetete kata
yuko unions yani win kwa Kenyans asime ukula lazima kulwa su na it is up to Kenyans ma protect isindu ile iba hata ito na materia nundu ni sindu sio ti sindu sia ayumbe ndino muthena wa muthia wa mbunge mbe wa ayumbe kwa uthiomo vena wia mwingi wa kuvitukithwa mbe ni masitwa on the mandike atene kama mevya kuthukanyo halama na minie kuthuimwa ni mbunge na kamiti cia mbunge kwi iyo na keli nilivoti mwa menza ma mbunge ya maundu mameo ya JLAC ile na kunikila mituo ya makomishona na manzama ya IEBC mutia yulwa sindu ile ngwatanyo ya Azimio One Kenya nira ya muno sikalo isia kalilwa liwete kelelo kinene ni kunenga serikali ya katina President William Ruto mawendi makembe vandu va mbunge kuthukuma yungamie. Why are we in a hurry? We can still do these things after Christmas or in the new year. But the kind of hurry you see here, the kind of rush to conclude these matters is basically a testament to the sinister motives behind the moves. And the motive is clear. The motive is not just to send the 4 commissioners home. The motive is not just to amend the act for the sake of amending it. The motive is to clear the path to return this country to the draconian dark old days. Dilivotia Vilingi wa Mauvoo kumava miakoni ya mbunge Musino Ilovi nye nitawa Benjamin Mwaka. Tuma kwa mwaka tuithi kwa Caleb amemba mambunge ya makweni kwa pamwe ni mapetukithia mutalatala wa kwenda manengwe kinandu cha maendeleo mainene ya mbungeni ii ambunge ni maweta kana kinandu ki nikiutethesia kwenda ya kuyanisia ndoto ya serikali cia mutiuko kwa kuweta Ilovia na uthukumi bakubi na enenthi. Caleb Chalo ni wa Mutonga. Sikalone cia mbunge ya kaunti ya Makueni tongowe ni Speaker Douglas Mbilu amemba mambunge no kwa vamwe mavitukithia muswada wa kutoa mutalatala kana petition kula kwe mbunge ilanene kutonethia mbunge cia kaunti kana wodi siithe na kinandu cho cha maendeleo otondu ilio mbunge siitha na kinandu cha CDF. That the proposed constitutional amendment bill in amending article 204 of the constitution should provide for the following with respect to county wards equitable fund. The principle of devolution was to get services closer to Mwananchi. I say this, I'm saying this because I believe the only way in which we can be effective is when we are facilitated by the government we are serving. Muswada uno la withakitwe mbungeni ndongo ya laingi na MCA wa Tolemane Honorable Chalo Mumo wendekethia wodi nengo Ilovia ivatisitwe ta ward equitable development fund kielelo na kuthengesia maendeleo vala ve mwenenthi. Motion ya kwika petition katika National Assembly kana mbunge ni lanene ni kana wise kwithia mbunge cia county ni ciethiwa na uungami wa kinandu kana kila gitawa CDF kwa National Assembly na kila gitawa ngaf kana kila kithiawa na MP wa county wise kwithia yu kitwa Ward Equitable Development Fund. Oingi Chalo Mumo na waweta kana kuthengesia kinandu ki kwinenga ma MCA mwana wa kuungamia kinandu cho cha maendeleo na kumanenge vuso ya kwika maendeleo vate kuthi kuthaitha governor nongia ndo mo matetheke ni kana kesa kwithia yu mbunge kana MCS mati kusemba bala be mangava na mathaithe ni kana manewe mbesa nundu wa devolution county sio cia Kenya assemblies cia counties wise kwithia na monime wona kinandu ocho nundu niona you devolution tamakueni in particular tana kwata ombesa milioni 33 na nitu ikuona wiola itethetie lakini yule si kwikiwa wise kwithia yu ni siekiwa sio the undu sibwanene ugeza kwithani kaunti ya Masaku Kitui ni siekiwa nadhani milioni 50 kana milioni 4 nitu yethi watu ne usosio ya kusisia maendeleo. Mbunge ya kaunti ya Makueni yaungana na mbunge ile ingi cia kaunti va Kenya si miongoni na Monza kutoa mutatatalo mbungeni na ula muyumbe wa Matungulu Steven Mule wa uthakitie mbungeni nini akienda wodi inengwe kinando cho cha maendeleo. Caleb Chalo, Mutongo TV, Vilingi wa Mauvoo kumavamia kone ya mbunge ya kaunti ya Makueni.
Tuisonga na mbele kaunti ya Masaku munini wa mukoni wa mutalisa kwa ala aingi mbungeni ya kaunti ya Masaku MCA Jackson Daka easeka na musukuma na ola withitwe mbungeni ya kaunti ya Masaku nenzia ya kulunga uthukumi wa kaunti na kubeta ulusani na utumi muthuku wa mali ya kaunti. Ingi Daka easeka na mutalatala ola uminite kubetu kuthane mbunge ya kaunti ya Masaku wa kazi mtaani wena kielelo cha kweta uthukumi isio nesia ndwani kwi enenthi ma Masaku. Boni mutisiano kutoa MCA Jackson Daka inena itina wachake chambo cha toimato mota ni wakaitha itambia mbunge ya kaunti ya Masaku ya kumakutho uthukumini ya mwamba mawisa la meokononya na siko sio lusani aiweta itangeleka nyonzeo ya kana kaunti ya Masaku ni kwithwa isonga vasa ethe watongo imaketheo maithukuma na umelu ndona kwase mithena isuili kana itatu mibitu mbunge ni ya Masaku ni mwiwete na mulutangano munene na ndilutangana ati isovya ndeto nimoni twa senzia na twa kwithia public service board ila yibo nundu wa corruption ukethia mandi isito yimwe na mazito mbe wa 3 netu betangie service board andi mwashua uni titwe na miana tonandika maitu andu maitu maguo ti corruption anu wende anumya ukanyo kuyala methi wa mavithita male ya mwanenthi wa kaunti ya Masaku mavikie na mbi ya umetunga aiweta kana mbunge ni mekwithwa maiki ya mutalatala wa kumantha male ya mwanenthi wa kaunti ya Masaku ila ivithitu na mama tongoi kado no mukule ni kindu kimwe na nguta viola na serikali ya Masaku isu ni red carpet tokililie red flag tokililie umane ketha be kindu kitu nai na wakiya nai ambe omba ni otonga nundu very soon ni tukwete muswada mbungeni tuikulia sindu cia Masaku ila itumetwa naye itongwe ndongo yono ni aende na makulia atongo yonthe ala mavikie na usokwa mwakani ukwithwa na mitua miseo aiweta kana la mbungeni ya kaunti ya Masaku maisa itikilo na vanini kuende na useisya mwenenthi wa kaunti ya Masaku kuende na untheno mali yake andu maitu ma Masaku la menda masipitali maseo menda malelu na menda cia na situ kwate mawe na bainzia onemwe itulekelia sindu situ cia Masaku cio ingi na umundi tuiba kanisani na father nikenda ebinilelia twethe na mituo meseo kuma andu ma mota githona yumba ma Masaku twethe na mituo meseo tuthukume andu na uguo tuikia ngai aine na matoi mota ni wathana weta mutongo inu kwikithia kana ni vetho na mitalatala ya umanthia enenthi mawia na muno amuika chambene mutalatala rovikie na utha kwa mbungeni wa kwikithia kana kwina kazi mutani nthini wa kaunti ino ya Masaku na anu maitu ma mota ni twetha twanenania twakulania ndu tona kutethania ni mangulia ni tata abina ni tete musaada mbungeni ya Masaku o privatize garbage collection ni kenda wiyosu manengwe ni kenda municipality delegate power isu cio kolania iko manengo wiyosu tandu ma mota wisaitha ni ma change maisha mo yutwete letter sai wa governor wa Vinya tunatubithikizia musaada wa kazi mtaani ya Machakos ni kenda tuisi andu ala maitu mekuya ndwani undu matona kwata matona maifil kana ni part of the government nikenda makwata ibalua wizaitha serikali ya Masaku ni unengane mbesa kundwane amathomi ma bodaboda kuma matungulu mekomanite nthini wa mboya na kunena ni cia maundu makonetie vindani kwikwatiwe kwithwa na masiku kuria uvinga mwaka undu mwana kunena ni cengi maundu mao kuivala muvea munene ulaungamite kanisa wa Precious Blood wa Tala wetho imakulia kwithwa maithukuma na ulungalu na muno kwisuvia na maundu la matonya kumathonga ngavani cia miao na ingi kusuvia sanani na muno cia maskulu ivindani ye skulu mbinge ivinda yiyo tondu MCA witu wa weta kana skulu ni vingiwe utumani wakwa ni ciana citu cionthe isoviwe na ciana ni mundu wonthe ula wina miaka 18 kucioka na nthi na nina makulia ni kana tukasicio voa muno tusingatie kindu kikwitwa child abuses ciana citu ikuenesa na ine wandaia kuliketha ciendete tuimana kana ni mwatongo imaituma umuthi na tongo imaituma one o tuimana kana ciana isite kuana undu manila sito tuciaita tukaikuanesa tukaibija kula ciendete na tuikaithirumu kwanzi onemwe otondu na mulilikania kana twaithirumu ulo kuthurumu kana ciana ikatetewa ni ngai na ikatetewa ni meao masikukuni ikwithwa na ung'ei usangili na mbanga mbingi na ithira andu ma bodaboda tukwatania na kanisa witu wa Tala Precious Blood tuonie na ucio
twambie mwei na tuibunga mwaka na mboya nundu nitwise ngai niwe mwene kila kindu chonthe na nicho umwe tumbanie ba na tongo imaitu ma kisiasa na tongo ma kisirikali ni kana withie nitwaia ngai witumbe nituonete mabindani maingi musimu wa Christmas tuyasia mathayo ana kama itu kwata mbanga na uyethia ni kindu kithitwe kina ukuno munene kuito na uyethia na kwa serikali ni ukuno munene nundu la banga yekeka serikali tumia mbesa mingi na nicho tuokarika tumande matei na protection kuma kwa ngai ni kana withia andu maitu musimu wetu athoma njela ya ilete kuma matungulu kaundini ya Masako ni tobo ni motesia Tusonga na mbe amwema ambunge ne mavuthisia mubango wa Hustler Fund ulona binguwe muthenyani wa iyo ni musumbe Dr. William Ruto pamwana ndongo ingisike bathokanyo serikali ni ya Kenya Kwanza ambunge Babu Owino wa Embakasi ya umeloni wa Sua Mark Mwenje na Anthony Oluoch wa Mathare measia kana musumbe Dr. William Ruto aendetwa bathokano na manifesto yake nundu athanite kana mukobo wa Hustler Fund uketha otena osiao lakini umukobo uwe na osiao maitete kana ni tambia ya kuwa makambuni alame onengane mukobo kwa enenthi Joseph Kitheka. Muthenya umwe itina wa President William Ruto kuvingwa seso ya mukovo wa kinandu cha Hustler Fund valiyo Kenya mananengi uthei wa kulika simonisio na kuoza mukovo utanze imwe ya kuyanisi mawathano make ala wathanie ila unekunia maleve yu amwe mambunge kuma musini munene wa Ilovi nimeyumilia na kumutula muti President undu wa itambiyi mainene anzao mawako mambunge ambunge ya matongoni mbunge wa Embakasi East Babu Owino ulo Embakasi West Mark Mwenje na Mathare Anton Oluoch ni mamukusova nene Ruto nundu wa kuthiote na kila wathite a Kenya ayikunia maleve kana akamanenga mbesa sia Hustler Fund vate kutongo sio vala wamete kinandu kini cha mana mundu otethesi na cho kimaendeyo. They are saying that Hustlers Fund is repaid back at an interest rate of 8%. And I want to tell you that this is taxpayers' money. The hustlers have paid taxes, and these taxes must come back to them. And they should not repay it back again. This thing has gravitated or changed or mutated from what was a promise that we would empower the young people with access to finances that was free of any interest, free of any requirement for security, and there was no requirement for that money to be returned. Without a proper structure will mean that the Hustler Fund will benefit certain people. Now, in this country, before the elections, we had Jubilee, we had Azimio, and Kenya Kwanza. What we saw is a rewarding of only Kenya Kwanza people who are able to access the funds and were even the first beneficiaries. So what criteria did they use? Will the people who did not vote for the government, even those over 1 million people from Central, will they benefit from this fund? Or is it going to be something that is purely for those who voted for this government? Ni mande ovuthisi tambi maiweta kiko kila President wikie ni nzia ya kuwa kampuni imwe ta Safaricom na mavengi manene na ala manenga na mukovo ta Fuliza na ingi maiweta kinandu kiki na kivathukanyo na kiucha Fuliza. In fact, the Hustler Fund is an enhancement of Fuliza. They want to outmarket or to edge out Safaricom and the banks that underwrite Safaricom from the business of Fuliza. The maximum amount of money being given is 50,000 Kenya shillings at an interest rate of 8%, which means that the interest is 4,000 Kenya shillings. So a hustler who is taking 50,000 Kenya shillings will repay 54,000 Kenya shillings. So are we building a hustler or are we defrauding an extra 4,000 shillings from a hustler? Ni mawetengika na kampeni isio da mawetika na makalilia maasila muno indiki kithi wovungu ila manavikiye kuwania mawia valava tena asla onomwe unaonekana kana mamamboga vakuvi. The Kenya Kwanza government campaigned against the backdrop of what appeared to be an impending social revolution, a revolution that they called the bottom-up approach, where the bottom of the pyramid was promised heaven, and they were told that when this government comes to place, the hustler, the mamamboga, the boda boda,
and the wheelbarrow peddlers will be at the center of this government. You saw at the beginning of the formation of this government, the formation and the putting in place of the CSs, as well as now the PSs, and I am sure even when the selection of CASs comes in place, the hustler is nowhere to be seen. From the Azimio side, we have 14 members. Nobody involved us. We would have helped them select and get the right candidates to benefit from this hustler fund. So the way it is structured right now, I don't believe that the real hustler, the real Kenyan, will get these funds. And with that, we really need to look at the legislation around this fund. Joseph Kitheka ngilivotea Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Ni muvea Joseph Kitheka na indi Mauvoo Suma Joseph ni mamo tunanga mwanyo wa kwa mbomelia mataba nini na tuwa minomelia netu usio kitheka na Mauvoo kauta. Musese witu mwendwa Mutongoi TV ni avwila ukambani na ya kwata nzeve ya luma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanithia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanithia sia iku kwa Mauvoo mbeange tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imuna na itatu mwonza kana ututumia email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongoi TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Ni tuasio kitha mwenda musesi atu ithi kauntini ya Kitui ngalikosia mwingi komando wa polisi kwa mwingi ya kati Peter Mutuma ni umya ukanio kwa mateleba methe wa metho evindani ye andu ingi mekwithia matambukite kundu kwikipathukanio nundu wa kuthi kutani ya siku kusia kisimisi na ituku yimwe na indi ni wasia kana andu ni mekwenda wisethia ni mavika kuona muguo na mateleba ni malite kuikithia kiu na sei maiso biasia nasio evindani ye masukulu mavinge. Onena na kamemeka ofisini kwa kivamu sinu wa mwingi OCPD wa mwingi ya katipita Mutuma ni wakulia sei masovesi anasioka vindani ka skulu vingetwe. Mtoto akitoka nje kama ameomba msasi ruhusa, make sure msasi mahali ameenda umeconfirm ameenda wapi na kwa nani. Usije ukaachilia mtoto aende mahali hivi ama kundanganye au aende kwa njia mbaya. Akikwambia ni kwa anti, pigia anti simu. Sasa this time now the technology is very okay. Unampigia mtoto amefika au mtoto anaendeleaje? All that. Na wewe anti, make sure hiyo mtoto ni wako. Akifika kwako jua amekupenda na anajua you are valuable to that child. Tujaribu kuangalia watoto wetu wasiende kuogelea kwa mito kubwa kubwa and then nasikia mtoto amedrown. Hii itakuwa ni janga. Tushughulikie watoto, tuwaambie hii ni hatari. Imagine rafiki yetu lakini wakati inakuwa mbaya inaendesha mtu to the point of death, then inakuwa equally to stima. Tuma ingine wakule mateleva metho mengu no maleluni kabindani kaene nze ingi maende na kutambuka isio kivathukanyo kutani ya masikuku. Na mandereva nimeimisa nyinyi muendeshe watu kwa njia hii inaeleweka. We have traffic rules. Msijase watu and especially now iko rush hours. Kwa watoto wa shule wapelekwe nyumbani mzuri. That now wazazi wanangojea na wako na raha sana kupokea watoto wao nyumbani and even the relative and so forth.
Otauo CPD une wa makoli enenzi maikithio nimekunena iseso ya kuvanda miti kavinda kambua iende na kuwa nikienda kwa ile mawithi ululuko. Tumebarikiwa na mvua. Kila mahali imenyesha, we are very blessed. Ningeambia watu wa Mwingi tujaribu tupande miti mingi at the same time. Ingine wa malilikania se kutumia ilovia nesa ivindani yeye amasikuko maikethe na ivinda yomo masikulu mavingwa mwini wambe kondu wa kuiva visi. Lakini tujue next year kuna kulipa school fees. Mjue mjirimit your financial admin so that watoto wakirudi shule hatutaalia serikali asiwini na sisi ndio tumejiharibia, tumeshindwa kujipanga. Although the government is there to give you hard kama CDF iko na hata county government inasaidia na even NGOs wanasaidia kwa sababu dunia mzima inataka kuona mtoto hako na good background. All secondary school students hii sio mwisho wa masomo. Wajaribu when they are free, waende government libraries, they are there. Waendelee na masomo na kujikumbusha. And hiyo ndio mzuri kupasi time na ile njia iko na itawaletea value. Kumavaa Mwingi kauntini ya Kitui, nguripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Suinene ya Mauvoo ma wailu malelo ni mwone kivila watoi ma bodaboda musina wa Masaku na mawidhi uloko Alan Musembi na wenda atoi ma bodaboda alama tumea lelo munene wa kuma Masaku kuthima kuta na machumbi mati ya meo ya malelo ni kana kwa langa mbanga ile siende ukosewa lelo ni uyo kakabindani kalambanga ile siya kiteka lelo ni muthanyani wa umundi na ke Daniel no kutwelesi. Alan Musembi mwene kibela watu ima bodaboda va Masaku na mawithi luko eleseka nambanga mbingi nisiende na kukitika na muno lelo ni munene wa Masaku kuthima kuta no machumbi yu ndenda atoima bodaboda methiwe memetho muno na kusuvia mathayo mo ulikana mbanga ile siokonie mota na ngani nisietha sikitika kundu hivuthukanio lelo ni kwa masito ni Alan Musembi ni chairman wa bodaboda Masaku. Nitwithitwe na ajali icio kiania kana ciatianie muno lero ni wakuma Masaku kuthi na magutano ma chumbi pala twithitwe na ajali mbingi cia mota mbene kwa mbene mota kwa ngali na ni kindu ki kuothothewa muno ni ndi wa muno ni overspeeding na nundu pia ni kisio kituiwe muno na kituiwe kwa mituki matukonia kina ngali mbingi na mota mbingi andu angine me join kana me ulika lelo blindly makaliko mundu ate usisia kana ate atia metala talela ya lelo mundu akasisia left akaisha right akaisha right enge sindu icio no ngima ikwatia na yothothea mbanga cia muthembocio va ingi mwene kibila wu ndenda atoima bodaboda mati mio ya maleluni na kwatia mbano ila sikitwe nde wa lelu na ingi kuisa sengaliko na ngaliko matanamba ulika maleluni manene kuma tuleluni tunini twatute wa lelu inene no ukulia no maito mambo bodaboda ni etha ni kulikate divert kotia lelu tusisye tutumie side mirror na tiona alama okite kana oncoming kana lelu ne mutheu na etha ni ko join lelu tutumie kila tasomethiwe ti standard 1 yetha yuko sisia left right and left again ikienda weza ithi atwilika lelu ne mutheu na nitaciea nondo onela tulika lelu na itu itha tuyatarisha mathayo maito na makwa maito. Kitumi niki Alan Musembi ni waunya ukani kwasi na muno ene bodaboda alame na makosa makwetekelea ciana cio kutoa bodaboda muno ivindani maskulu mavingitwe ndakulia engi andu ala maende na kwivundisya wia uwa utoa bodaboda maiketekele kulika malelo ni manene nundu ni vatoneka makakunwa mbangani twivinda ya December munthini tuko yemwe na mwaino wa December mbangani singe vacia ngali ciano maito ma mota na mbingi nila cio thona andu ma aeni ingi ngali cia kahaya ciena makulutu ona ciana cia skulu ciumie skulu acioka ciosa tu mota isemba na tukuku kwa une nguli ano mambo boda mundu ayeme na mota yake na ethe emwangalifu zaidi ila welelo ala ciana cio ciumie skulu kana kundu na kundu tile hivyo kana ciana cielone wakamota nundu na mbemwe
kana kuke itheo wa muika ula kana miaka la ya ilete utwa kamota na pia be charge kana kuka ilo twa kotini acho cha underage no ilo ikotini na kwetha itwa mota atabikeje miaka ko huko siasi no taisune aseima kanyeshia nacio asiala mena mota maika atume kana kunenga cia nacio tu mota obamwe na ngali kuvikia vumbanga mbingi sithitwe zikitika lelo ni wa kuma masaku kuthi makutano ma chumbi na unduma na lelo wa kuma masaku kuthi kangundo na malelo angiala maumite musioni wa masaku. Daniel Mwonkela, Mutongoi TV, kumuva kathembo ni musioni wa masaku. Na hindi tumu masaku umundi ni muthenya waku mata kumanithia enenthi maundu ma vata yulwa uwa muthelo na kumeta alamati itwe ni thayo kumana na uwo umundi nthi cionthe Kenya na ukambani na muno kuya matungulu kangundo ni malilika na muthenya uwo kwa kubika ituni cia VCT kumanya uima wa mwi kavina ne kuma bisema uiti measika na kisioni kicha matungulu uwo ni wende kunyeka muno vala amu ikanemo me muisioni muno wa kukotone uwo. Nina katala be vandu imewa HIV na nina jimwa na nina manyali yakwa imakulia onde ala meso kono moke madimwe tikenda pamane aliyo amundu aipia na kwesunga wethi wawe nengati kwesunge kwesunga musi waku na nanda ayu ondo mothe ni wa muthenya wa World AIDS Day ena muya koka nema ne status yakwa osi no sia mundu wa ese status yake nondo ndomana ko nzawe komana nao no mwe kwenda ndo yo vijana tese go ndio mwe amuke moto omane itamatungulu HIV prevalence ni 2.7 na isutinzio nondo wini kuona ya kanando ingi maende na ukwatwa ni ukimwi na pasisiani tukona age kana miaka ila ya tare ni muno ni andu mamboita ala mali kumba miaka 15 kubika miaka 25 ke grupu isi yandu ni tukona muno maikwatwa ni HIV na no kondo wa mekalile kondo wo ni ngumukulia andu ba matungulu withie nitateithia ni cia bamwe fight kana kuta wauo muthu wa muthelo ni acia thini wa matungulu twina sites ila tuthima HIV na almost kila sibitali ni thima HIV kethiwa mundu nukwenda mana ali yake kana status yake na kwikula twina CCC sites twina Nguluni twina Sengani twina Ndonyo Sambu kondo wo nitunengae dawa na amina kidwa akwarani uongozi. Twisonga na mbe moitu ni makulu kuyumila siana kunena kabindani kala makomana na siko siya kunyama wakime vai siwa kubukwa na kubua uwa neno neo visa wa siana kauntini ya Embu Delvin Mundi kabindani kala ebikite tamweni wandai ya chadhini cha kutani ya medhana 13 ya kukita na siko hii kila kiumba ni tuni kundi ya Mwangaza Women Rights na ndi Ben Musau Oselela. Kuyanana na makundi aya siko ithisia amwaitu na eitu anini kunyamawa kimwe sithitwe sikinyeya mono ni nthini wa ombano ulawi maetete vamwe atongoi ma serikali na ene nthini kana kumina mithenya 16 ila methitwe maitwa isia kampeni cia kukitana na siko ithi. Nataka kusema nino environment. Watoto wetu hawana haki wanapokuwa wanatembea. Sio kwa shule. Sio wakati wanalisha, sio wakati wako mashamba yao, wanaenda tu wakaingia kama nyuma kuna mtu ambaye anawafuata.
na imekuwa ni changamoto kwa sababu wakati kesi kama hiyo imetendeka, sisi wenyewe wazazi ndio tunakuwa watu wa kwanza kushiria mtoto atipate nini, asipate haki. Wengi ni maweta eitu mama skulu tamethi toe makitava kavindani kala mema skulu na kulasimika kutianisia kisomo cho. Ofisa wa elimu kwamba mtoto akiona haki ya kuendelea na shule hata kama amezaa, na hakuna mwalimu anapaswa kufukuza mtoto kwa sababu ya kupata mimba, hakuna hata mmoja. Na hakuna mali, na tumepata kesi chache mali watoto wamefukuzwa shule, wanaambiwa sasa wao wanaletea watoto wengine aibu, wanapaswa kwenda nyumbani. Hakuna jambo kama hilo, mtoto wako na haki, na ule mtu anazuia mtoto kuendelea na shule yake, hiyo ni hatia na anaweza akachukuliwa. Tuelezeeni hawa watoto wa miaka 15 wametoa mimba wapi? Kwa sababu mtoto wa 15 kisheria ana uwezo wa kupeana authority ya kulalwa na yeye. Na maanisha namna gani? Hata kama wewe ulienda ukatongoza na akakubali, bado hiyo ni defilement, utachukuliwa kama mtu amebaka, kwa sababu sheria inaangalia mtoto hajafikisha nini, umri wa kiakili wa kujua lizuri na libaya. Mwana wake letu ni wakwa taksi yake. Wakuu wa masomo wamesimama na kusema ya kwamba mtoto msichana aachiliwe asome, hata kama unapata saa hii wengine wako wajawazito, wakipata mimba wasikae nyumbani, wacha bado waendelee kunja shule ili wakaendelee kupata kusoma na wapate masomo yao. Tuko na kama vile kiongozi wa Action Aid ameongea, tuko na challenges. Unapata watoto wasichana wanapitia mambo mengi, wanapata ndoa za mapema. Na niseme ya kwamba kama mtoto msichana ataolewa mapema, kitu ya kwanza mzazi ndiye anaanzia na kufail ama ameanguka ili mtoto akapate kuolewa mapema. Kwa maana ukishikilia huyo mtoto na umuonyeshe upendo, umuonyeshe hapo nyumbani ako na amani, huyo mtoto hataolewa mapema. Makundi ayane maweta makwani muthemba uyu tamethi toe maikua ivinda yasa kavindani kalama tha kwa kotini na vala meutola mote serikali na kumakulia matethanisie komina sieko hivi. Chifu naambiwa kama una 1,000 sita kufanya nini? Nukumwasi akatigwo. Yeah? From pale to ground. Kwa hivyo sisi wenyewe tunanga tuona hakuna pali tuko na nini? Sio bado tulikuwa tunasema kwa makanisa. Tumeona makanisa mengi wengine hata ndo wanasaidia kufanya nini? Wanasaidia violence kuendelea, wanafanya defilement. Sasa tumeshindwa tutakibia wapi? Sio kwa makanisa, sio kwa police, sio kwa administration, sio kwa the other organizations. Sisi kama mama tutapitia wapi? Ovamwena au akani makulwa kwiyumelwa na kuosa mianya ya utongo indini wa serikali siakisio na serikali nene. Kilivotea Vilingi wa Mauvoo kumava makima mwea bere ya idhio nyenita wa Ben Mosau. Ni muvya Musau Onesmus nidia sumu na kivila wa kithinzi ocha ino musini wa Kitui wamona ula wa ikansela wa tene wa musi wa Kitui Bakari Baraka ni maliana na kudhamua kwa kithinzi okikuma musini wa Kitui kutoa kisioni chaka nyonyo kilake Kitui Rural County ni ya Kitui kumana na kila meweta tachana kiweto tachana ngite mawithuluko aile meweta kana kuthamisia kwa kithinzi oki ni kulikilitwe munone andu mena wendi wa kuosa kiwanza ki maenda serikali ya county ya Kitui kukunikela kana pena itumi mbeane usia kuthamua kwa kithinzi oki mbe wa kuosa matambia makwika hu Onesmus Chala. Nathan Muthwina ula nwa mwene kivilo wa kithinzi okiva mwana kansala watene wa musi wa Kitui Bakari Baraka nimeenda serikali ilikili na kutoa isio kunikiliwa itumi lito no tumwa kithinzi oki kithamiswa kuma musini wa Kitui na kutoa kwa kisioni cha kanyonyo kila Kitui Rural. Kwa na kansala wona ula nwa mwambeleli wa kithinzi oki kwe mwaka wa 1988 na weta itumisi ya kuthamiswa kwa kithinzi oki dikilio andu mena wendi wa kuunika na kiwanza ki alo kweta isio imwe sia kithinzi oki ta sia tililwe ni andu na maka nyumba sio sia kutoa. Slaughter house na miaka 1988 nekebela neta council wa town na nanengeto mbesa ni
shirika ya USAID na nengetwe 3.8 million kwa ka slote na ningosenga muno kwiwa kana slote ne kwenda thabwa ba batemu bango mwani yinye ta former councillor bana ndo kulia nyumba hizo ya ngoloba na slote lambia kwa tena neba nondo ndensenye ninachua ndinye nongamie ba ekakwa 1988 na nyumba imwe ndunanengwe tax force nina record ya tax force twatumane luki tuko sisha plot ingedwe ba toka twazija twetha plot imwe mbinge banzi amakansala na plot imwe ikithe itho esyo andumeanata ingĩ wetani ukura munene kwa enenthi ala meuthukumia kithinzio niki ethia niki uthamiwa kundu kungi balo kweta amwe mo makasi amawiyana kuvinyika kimikalile ethiwa slotani tonyo thamwa baba take tumi tu tabwa nikitumi njao nundu angoloba isi agetwe kana ni chao ethebe andu matesa atu nyama na tumekebe mmola ya nyama na tumekebe kwa bonza kana kangonde nundu niko kwenda twawa nikananga kiteka kitewe nitukwa pili onethe ni kuona munene wa nthi tuone kitheka ki ni mali ya ene manthi ma Kenya na kitui ni asia nina cheba ngenene muno nundu akuona andu mbewa mana atatu ba mathamwe andu ani mothi na mau kangonde ni bondo nyanga na ni bandu ani mau kwatia keindo koya ibeti edu babezi mwene kibilo akithinzio ki Nathan Muthwini wetala mena mubango wa kuthamiswa kwa kithinzio ki masukume ya movia wa kusubia mawithiruluko wa NEMA nikendo matethesya kuvetanga kithinzio ki ba musini wa Kitui na yu ekule governor wa county ya Kitui Dr. Julius Makau Malombe alikilele valengi kuwetata methito menya mawani andu ala mena wendi wa kuosa kiwanza ki vala bombola kana methito mayombo wango nyumba sioni alama kwenda kiwanza ki silote no dakiwe ba bate numba na andu azuma kwazi una andu anini ala nimo ene ibuloti ala mozi ibuloti kwanzia yokengani na nimo makwazi kana silote no ndalete kwithia yivano kwa uni tukulia serikali nene na serikali ya county na netu izineza kana ngavana sindu ilo twaiwe ni sio bungu na wenda sisi na nundu we ene kivilani na nitwizi kana ena maundu maingi nitu manza mwana twikale na kenzi nikana tumutabio ugo nikana tu wize kwithia ni wamana sindu ila withite aitabwa nisio bungu Muse Malombe na ula ni muthukumi wa kithinzio ki nwa weta kuvetango kwa kithinzio ki kuma va musini wa Kitui ni ukuno munene kwa andumbe wa maana atatu ala meuthukuma kithinzio niki vala kulia serikali ilikilile no kana kithinzio ki kiende na kwikala va musini wa Kitui ithieta andu masilota kana thukumia na alama benefit aba ndi tukwiwa twino kuno munene ila tukwiwa tuondoke bano na twizi tukayuthukuma wa mwau na bena andu anini bena ibeti bena anake mambe aba na itulanilwa ila tuko atume ba tuthikua kwa tuko atutwawa wotoka kwenda na chao aingi maingwa minzi twika kwe ba boda tukibo matatu tukiezia matumbo mama na tatu na ila twathamwa ithiete enenzi tuigwa to wapyo kwa tukulazia serikali kuzilala be chairman witu na former councillor na athinzi ala matuterezia wango ziwo kwata na masio yuta tunengo mana silota ikale ba na ala makwendo mala moto bwa kwanza Yesu yo serikali ilikilila na ituterezia Dilivota Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo Nani mwana musese tusonga na mbe MCA wa Kangundo ya Kati Dickson Maundo ni wakuli ya kamba matume ivina hii ambua kubanda meteko kitana waliuku wanzeve ula wendeye kuongeleka va Kenya na kuongelanga munyao Maundo ingi ndatongo alame ubanda meteko metho wakuma kwa enenthi alama bwe ya kundwani nikienda kuma kwa tamba uboni motiseno kutuelesya Kwena na MCA wa Kangundo ya Kati Dickson Maundo itongwese tambi ya kuvanda mitino wetakana nonginyene nde makevanga kuvindua nzeve na kuveta maundu mathuku ala maende na ukuhusiwa tamunyao isioni sia ukamba na kundukula kungi nundu kuyana na utafiti wa andu ala masoma aki science metu ya kilungu cha 10 iulu wa nthi cha ile kwithiwa kimiti
Ndone nambe ya kubandiwa mitiwa Kangundo ndwambe nikana kwa ilia kisio kitu na undula wakeli tiyo langa ingalata nundu ditizikana kwa mangalata na yombua titona ukwata kwa wingi anena kie ivingwa iseso ya uvandi wa miti live niwa kutoa iwisio vanyusia Kangundo ya kati aiwetakana nzea ya kuvanda miti na undula munene utonya kuvindwa nzeve na kuikithia kana munyondo na endea na ukosewa valana wa uneni wake kwa tamba uni msia wa Kangundo ayuluma thiundunda kwa dudi enda ukulia umundi nikana ithionde alati kisioni cha Kangundo isioni cia Masako na Kenya kwa jumla twese ibinda ya kuvanda miti nundu ditizikana tethwa na miti kwa wingi ndwambe tikethiwa na nzeve nzeo ya kubeba tikethiwa na mbua ya kuyana na mawithi luko maitu makethiwa mailu na tethwa na miune ona tekunzia ni tibitukite kwa ndo ndienda ukulia nikana tisubie miti no tambia kubanda umundi ithi andu makangundo kindu kiche kika muthani wa mundi Kangundo kine kika kondu wa mheshimiwa kadhaa cheki kika kondu wa mwenendi wa Kangundo ya kati na kila ndo nokulia mwenendi ni atilele kila cheki kanundu ni kindu kiutethia ti kondu wa generation ila twina yo mundi lakini ona kuendea pe generation ila ikoka itethe kanundu oyo one kondu wa environmental change nundu ila twethora miti mingi imanisha nitwa entaisimbua ithe ikwa wingi na wimi museo na environment ya kuendesya otondu mheshimiwa waweta muni na ikamuni bado owanake wandi nthini wa uneni wake na Vilingi wa Mauvoo mathiundunda niwetho imakulia nende mawathukanye maundu mauteti na maendeleo na kutumia mavuso onthe ala meunengwe na atongo ikwiyuna mwene na kuendesya kaundi ino ya Masako omwe na isu ile ingi nambe iseso yi ni iseso imwe kati wa maundu ala mebata kwa undu wa thayo wa mwene nthi kila ndo makulia mwene nthi kindu kiki kikiwe siasa nundu ila kiumina kwikwa siasa nacho kithwa chasioka into fertility kwa kila kimaana ni kindu kithiwe ni cha kila umwe witu nundu mundu umite Kangundo ya yulu mundu umite Kangundo ya mashariki yonthe imaanisha at the end of the day tuma Kangundo na itho tukomani ya Kangundo no ya kati kwa kila ndo nokulia mwene nthi tusubie environment itu twithiwe twi prefect wa mitila tubanda omunthi otauma thiundunda ni wongela kana vevata nende makaenda na utethyanisa kusuvia miti ovamwe na mititu na gwikithia kana miti la yavando ni nende na mana na yethwa ya utethyo kuisio sionthe kana weza kwithia mitizu ndi anangwa na hindi kila kingi ona mundu akoka kethia mutizu uyiwa no ng'ombe kana kindu kingi no ilito utanania na indo cia muthemba uyu miti lengi tutuite nayo kana maybe ona saingi ukwatia miaki ndo na kuia mwene nthi atilele twike ki ta kindu kitu ila wabanda muti kwaku ndwetela ukulwe waile kwikata nela tukwika kini twitha twasie environment itu na wendesyo mwene nthi nubikia kwa ila MC wa Kangundo no yakati Dickson Maundu ni wongela kana nongina na mwatongo imakethwa maikwata nende mbaunde no maundu ala methwa maitethia ta uvandi wa miti na mavinda onthe ila atongo imena kirelo kana mivango ya wanda miti methwa maithini kia muno enende ala mavuia mbeu cia miti kwikithia kana ni makwato kindu nthini wa maseso ya sanda miti no tathoa kwa andu ala mavuite miti oba local kisioni cha Kangundo na tesa kwithwa na uvandi ungi wa miti na nundu doti kuendea tina mina obanda miti tienda ukulia ni kana wandu ala maitu meutethia uyosu nundu no bome kwiyonea ye cho chakuya na mo timaka boya wa miti ukethia na mono maona kindu cho cha kwitethia kuma Kangundo katika ondine Masako nyeneta waboni motesia Mauvoo maboni mutesia Kangundo kaunti ya Masako na matwete muthia wa Vilingi wa Mauvoo nthini wa World Cup ile kutha ukiwa kuangalia cia Qatar. Croatia ni yumie draw ya mulutu kwa mulutu na timu wa Belgium na ende Canada ya kimu ambao ile kwa imwe ni timu ya Morocco likie nthini wa round of 16 na ende game katikati wa Japan na Spain ni yende kuwa Qatar yende tika miongolina inya na ende Spain ikimete timu ya ndhe ya Japan ambao imokwa mulutu otau game katikati wa Costa Rica na Germany ni yende wala Germany ikimete Costa Rica ambao imwekwa mulutu nyineta wa Steven Mwema na kio mwene yonengelele Mauvoo kwanzia Meko eta wa Sharon Dinda movya kwa ondala matethesia kumbani na kuete Vilingi wa Mauvoo na ende netu abika muthia tiwanesa